Hello machangani ma ka hina na amukela tindhawu hinkwato laha mi nga kona hi le ka Boys and 00 channel. Loko ku ri a mi se tshama mi subscribe kombela ku ri mi subscribe kwala hansi ku ri mi nga endli hi leswi hi nga ta va hi karhi hi swi posta masiku lama hi nga ta va hi kuma nkarhi wa ku hi posta. Namuntlha ta va hi karhi hi vulavula hi ku why Mr Post a delela Prince Rhangani a tlhela a delela Joe Shirimani hi sayiti a tlhela a delela Vaka Xilumani kumbe Howard Mashava. Mr Post andhakunyana masiku u poste picture ya yena a ri na Joe Shirimani a ri na Prince Rhangani. Caption ya yena a yi ku ni yo vuya mhe ni famba mhani hi siya madloko nyo. Kwala ka caption yaleyo a ni tivi ku ni nga zama ku swi hlamusela njhani mara I feel like is disrespecting Joe Shirimani and Prince Rhangani. And tiva ku ri loko munhu hambi a ri na girlfriend kumbe boyfriend loko va hambana munhu i fanekele a rivala hi leswi a swi endla na partner ra yena ya khale kumbe a rivala hi munhu waloye a nga zi a n'wi gegagegini hi ti-post kumbe a n'wi themendela hi ti-post. Sweswiwani ni vona Mr Post a yi ali ku ri a nga holovanga na Joe Shirimani mara leswi a swi endlaku no twa i nga ri u va ku disrespecteni ka Prince Rhangani and Joe Shirimani. Ku na track yin'wani ya Mr Post yi nga pohla yi nga linka va swi vulisa swona. Loko mo ya ka channel ya mfana wun'wani va ri i mani Xitsonga va ri Master Xitsonga analyst mi ta fika mi yi vona track ya kona yi nga linka ya Mr Post a vulavula hi sivara nyana so and ma swi tiva ku ri sivara ku vuliwa mani ku vuliwa boti Prince Rhangani sivara Rhangani wa yena. Na le ka track leyi nga huma last year ku ri Salanini ma TS a ku vuliwa sivara Rhangani la loko va ku sivara n'wina mihleva mina na a yi ali ku ri Prince Rhangani yena i ze ku fakanyana so a chingela kumbe a zama ku bifa Mr Post track liya ya machaya mpepe loko a ku va yi ve khebule Pitori a va nghini a phela ndhava. And hina vanhu vo tala a hi ku vuliwa Ben Mayengani kasi a ku vuliwa Mr Post a swi vula ku ri n'wina mihleva mina sivara loko mi ku ni yive khebule a Pitori ku na vanyawupe a Pitori a mi vula mina sivara na. Se a ni ali ku ri Prince Rhangani i ze ku ndla beef yaleyo mara a yi le rivaleni ngopfu hi ku a nga boxani vito ra munhu vo tala a ku vuliwa Ben Mayengani machaya mpepe. Se hi loyi Mr Post va vuya kambe i lava ku bifa sivara Rhangani. Joe Shirimani a hi languteni na yena loko a poste picture liya ku nga yena na Joe na Prince va ri 3 ni twa i nga ri a nga va a ri karhi a va faka va ri vambirhi aka beef leyi a nga ku yi swekeni Mr Post. Loko ku ri a ku bifiwa Rhangani ntsena since a ti Joe na yena a va holovangi ku na picture ya yena ya Prince Rhangani a fanekele a tirhisa yona liya loko ku huma track liya Stroke Gold 2018 loko va ha ri swin'we Mr Post na Rhangani. Okay a hi languteni laniwani ku ze ni vulavula hi timhaka ta ku ri i bife na Vaka Xilumani kumbe i lava ku bifa kumbe i delela Vaka Xilumani to tirhisa rito delela wa va disrespect again. Ku nga ri khale Mr Post u postini a posta picture ya hambi i Howard na nkulukumba wun'wana a ni swi tivi ku i mani nkulukumba loyi a nga na yena lani Howard kumbe ni nga vhela ni ku yini Vaka Xilumani. And then a tsala caption ya ku yini damba vakhegula ma yi vona caption yaleyo hambi u kuma ku ri a wu nga postiwangi picture ya munhu loko va ku damba vakhegula ku nga va ku vuliwa munhu wo karhi ku tselekiwa ku bifiwa munhu wo karhi. Futhi ni to Mr Post a nga ha ri ku bifeni u chingela vanhu kumbe u va delela hi ndlela yaleyo hi ku u va ku va endleni i va vula na mavito ma vona straight a nge le ku va pfalapfaleni phela beef ni to yi describe hi ndlela ya ku ri yini a wu boxa vito ra munhu straight mara hina hi ta kota ku swi analyze ku okay ku vuliwa mani. For an example ku na track liya Joe Shirimani ya garingani wa garingani ku va ku loko ku ri wena wa nhloko Mamvangu what hi lo swi hleketa ku okay ku vuliwa Ben Mayengani hi ku yini hi hlele track liya yi vuliwa ku ri yini ku na n'wanhloko ku na Mamvangu a ku vuliwa vanhu lavani. Se ni nga describe hi ndlela yaleyo ku ze ni ku yini Mr Post se u va ku va deleleni straight and i vanhu vakulukumba lavawani. Ni nga ni nga tivi malembe ya Mr Post mara Ben Mayengani u vulini ku ri i xihlangi Mr Post o delela vanhu lavakulukumba va sivara Rhangani. Loko hi languta kambe Mr Post a hi tiva ku ri yini loko ku huma album ya yena ya Ndhambi ya i Ndhambi loko huma album ya yena ya Ndhambi Mr Post laha ka ti-sponsors laha a ku ri na Vaka Xilumani. Sweswi ku hume cover ya album leyintshwa leyi lava ku huma sweswiwani a va kona Vaka Xilumani ka cover ya yena Mr Post. Swi vula ku yini ku na leswi swi endlekaka between vona va lava vambirhi Vaka Xilumani na Mr Post. Na last day va beefini Vaka Xilumani na ku ri hotela sweswiyani a va nge buki le ka vona andhopeni hi ndlela yaleyo ku ze ni ku ri Mr Post le ku deleleni ka Vaka Xilumani kumbe Howard Mashava.
hi sayiti lerin'wani Mr Post Ben Mayengani u le ku teni na yena hi ti 26 ku ta humesa singili. Ma swi tiva ku ri Ben Mayengani Good Friday na yena wa humesa, kumbe hi minkarhi ya ti-Easter wa humesa na yena. U te ya buluka hi ti 26 i single ya mani ya aka Ntambara, a ni swi koti ku ri hlaya kahle, Ntambara The Bullet Feed Ben Mayengani leyi vitaniwaka yini Njombo. Loko ni nga hlayani kahle sorry mi ta ni khomela loko ni nga hlayani kahle. Single ya Ben Mayengani na Ntambara what na yena yi le ku teni. Loko ku ri a mi se vona cover ya kona mi nga ya aka page ra Ben Mayengani mi ya vona cover ya kona ku ri Ben Mayengani na yena i le ku yi khomeleni ka swin'wana swa Good Friday. Alright, swona machangani ma ka hina na khensa ku va mi vone video leyiwani mi hlayiseka, mi va na siku ra kahle, mi nga rivali ku mbala ti-mask, ku sanitizer, kumbe mi hlamba mavoko hi xisibi xa n'wina, mi tlhela mi fambela kule na n'wina van'wani mi practice social distancing.